رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا İftarlara varma gerek kardeşim. Aydan olsa da, yurt iftarı olsa da, bir şehadetin iftarı olsa da varma gerek. Birine dinini saklayın. Hani şu dinli bir ulu bir etegen işi hani zamanla şu iftarlar şu ara yani öyle şey öyle baktım arvaş getirmektedir. Koymada yarım kardeşim. Bulgunca bari şöyle yerde ortakçılık çıksa bereket de olar, dini de artar, bilim de artar. Allah